Sure know bhá? Ní lis go an léon an seo ach sé trééiseach de clogan is chun lenaráig is an seach an seáte seo an carta déanaach rah déanta gom níidirí tá an picúir I gá carta anis I gá carta Pokémon stoi agus tá chun lenaráig inis so níidiríon cean déanaach níidirí ceir sin é an sin sin é an carta is dó sin é match má so ten cean eile Ninetales is so cad éon cnappa so Ceir cad a gléirtear Ninetales Naable Ní leis gom faoi cúpla cean na annacha seo ní pun é sin ní le gá focail chuirlacha níl éon smaoinm níos fearr gomsa so níl chun gearán faoi aici mé seo Pokémon céim a héana é no is dóigh Pokémon banis gannach é well tugtar sais gnéis donna Pokémon sa cartoon is dóigh chuir pointe sa bhailte cad gléitir ar bhulpig tá cad sé bhfuil sé ceir níl aon tuaim sé gom fa sin beag an picúir gom is Colin picúir sin é Leisce Ceir dus Fox Pokémon so Pokémon siúnach cad é an tiisiil ginneadach ar siúnach siúnig Pokémon siúnig trí agus seacht Meochan dahad a cathair punt Clar so yeah. Is lure mal agus text loader so if your opponent has any bench Pokemon mátá ein Pokemon like the Kayla Korok Funimate Air Bíonse ag de Kayla Korok
Choose one of them and switch it. Raunig. Kind of one. Live. August. Switch it. Mallertig. Tá Cárta they're on a Mallertú, sinné. Mallertú. Yeah. Well, sinné an focal Kirkbar. Oh, to Chicago come yes. August. Mallertig. Lesh. The defending Pokemon on Pokemon Egg Custage. Má tá aine ag breathnú orm inis. Is féidir le diaghwitar á. Ag am seo neadar an bhfuil aine ag fécant. Ecam sin inis. Neil. Neil. Nád daoine. Oh, duine bháin, tá. Diaghwit. Beidir sin mis an iscom. Becord am a coplower all. So modern limit coplower. Ainots a Darren Shea, the defending Pokemon is on Pokemon and Cousins. Who saw Darren Shin? Shin is fader lesh of consistent. God, I'm gonna get consistent. Core. Shin go. Shasfuck. Anyway, Tom. Fulmarm. Sasfach. Sasfuck. Kirkler. Finish session. Neobal. Kirkler. Fire Blast. Sinead Tá. Cad é focail mar if blast. Tá flask. Níl sin flask. Níl go an sin an focail ceart like seo with bomb going sinné shade. Oh, sin má shade so leis an gui sinné. Right, so this is Tina no Losrook. Beta shade Losrook. Smaller mission. Tinta shade tinta. Shade Doton. This guy will share raw order. Is malum Losrook och Twisgum Gwilme Igusoid Losrook gach ein odds. Shade Tinta. Shinkakler. Small mission. Kakler. Discard one fire energy. Ka Oats Fuiniv Tina a 1 attached to Ninetales atá Kangle to the knee a ball. In order to use this attack, so the Cosnisha Dermsha kun iak os on unsi shaw to pay for this attack. Macorga screw mission Sacoplar so agus tá pean briste no
in order to use this attack, can íoc as an unsi seo. Sinna is real Anish. Mar sin 3 agus 3. Ní lei go an bhfuil an litríocht an comór leis atá an sin ach ecin sé beidir leis an unsaí seo le meall bacordam é lúdú beagáín Tá sé an áda má tá aon Pokémon ar bíonn se ag de córaach ránig cin amháin agus má tú leis Pokémon tá sé go is laga isce bónus rud a bit agus an éalú hain. Very smart and very vengeful. Anna Glick agus Anna vengeful. Deal to suck. Ní tuige mé sin deal to maar a car deal na sin an sugam Kaklar fuck am I so Kaklar on smart Anna Glick agus Anna deal to suck. Grabbing one of its many tails could result in a 1,000-year curse. Oof. Oof. Kaklar is grabbing one of its many tails could result in a 1,000-year curse. Is Tura Grime Arable is crime of arable one key masla curse sin sais Neil curse dear ke asking Neil bad spell sinné Malacht gamaleshka Malacht Mila Leon. Very smart and very vengeful. On a glick agus on a deal to suck. Grabbing one of its many tails could result in a 1,000-year curse. Is Tura Grime of Arable 1? Is Tura Grime of Arable 1 a key Malacht Mila Blean? Nilsagum is dói nóir tá gach cárta déanta gom is féidir lom srá déanamh agus beidir nóir tá níos mó daoine ag brathnú agus is féidir lom ceartacháin a déanamh ar. Nílam rósástas go fóil agus bhí cúpla cín an seach na sicáte freisin. Level truck do, iver truck opt. Record. Okay, Cunella. Polyrath. Let's go.
Kakor Polyrat. No, Mar Darren Shane Show. Torbonolog. Torbonolog. Hurtson came a do. Evloden o Torbonon. Small me she'd na Cártaí retro. Noka with a slant tadpole. Call it tadpole. Oh, Torbon. Shit. Torbon? Torbon, shit. Gonna go Torbonia. Torboin. Fud. Car August the tree. Sinead calculator 4 foot 3 inches. So kind of Yadder na fáil seo. Trig. Okay, so Cara Tríthe agus trí early. Ní rah clú agam, ní coolméis sin riamh. Cara Tríthe agus trí early. Táim chun darmad in a version. Namaki Auburnish, Táim chun darad it in a ver. Miochan. Kate is Nidog. Punt. Ruddy Asker Zeus. Erkler. Water gun. And it's ní fear gunna atá gist sé cosúla bray gun. Mar sin cad a gléatar air. Neil fuck a bit like, you know, the super soakers. Fun no mate. Like will. Kaklar, gun ishke. Alright, does 30 damage then. Trucka Moshta plus 10 more damage. August de Moshta Ella for each water energy attached. Le Gok Fwynif Ishka Can't go to
le Torbánolog. Can go to Torbánolog. Not used to pay for this energy. Frozen sin úsáid a gom. Cá sé. Not quite the point of Kangle this book. No. Bhí ceanna gom. Nach bhfuil ag íocha as an ionsaí seo. Sin é. Okay. 10 more damage for each water energy attached. Dead the most ella le gach fuineh ishke can go to the Torbánolog, but not used to pay for this attack's energy cost. Nach will ag íocha as an ionsaí seo. Oh. Extra energy after the second doesn't count. Cá Shanish. Yeah. Níl aon fuineh isce taréis an dara ceann san ormh. Sin rá ceann, well. After the second, sin é. Gonna isce. Déan trucha do máiste agus dead do máiste eile le gach fuineh isce ceangailta le Torbánolog. No, anamnacha seo tá sé deachar. Torbánolog nach bhfuil ag íocha as an ionsaí seo. Níl aon fuineh isce eile tar éis an dara ceann san ormh. Sin calculáir. An úsáidir le an sin, damáiste eile le gach no as. Damáiste eile tá sé difriúil an sin le haghaidh gach fuineh. Diaga TTV Jordan. Consta Corsi. Tá just dolas ma meabhar an sin I déanamh éireacht leis an polyrath. Ní féidir an fiúháin an anam ará. Torbánolog, tá sé deachar. So, is dóite an cárta ar seo ar fád rómhada. Ach, let's go. Hey, TTV Jordan. What's your general level of Irish? Should I try and give you just some, or you down to attempt a bit of a chat, Gaeilge? We'll see. We'll see what you come out with. Dead máiste eile as. Sin bhád níos lú. As gach fuineh. Sin níos fearr.
Os. Gach fuineh Ishke, Kangaltel the Tornbog, Knock Will, Eka Osan, Unsi Shaw. Shin Karklor stuff. Feckin me Ish Cavid a Togum Bratnu. I no go. Shin Karklor. Tashbona made the Cadtá Danta gum the Dani, so on board. So Kublikin gone in Pictorian. Tá na Cártaí Fuin of Glare gum. Fuin of Eidach Dubelta. Got the trainer cards. Posod. Sor Posod and Pokéx. Liam in Art Bill, Shin Canis Farlam. Gershuk for Lass. Fadog Pokemon. Small and Vertigo show. Tolavok Brega. August in the Pokemon, so to Dragonine, Clefog, Kinunt, Mewdo, Mew Orsa, Alakazam, Fargachta, Ni Fatal Machine Ruffles, Borukt-chan, Raichu, Pikachu, Maituna, Sean Pikachu Brehlo, Birthday Pikachu, Shin Torbon Olog Shin Togum Anish. Sheehan Dragon, Playskurt, Neabol, just Dainta Gomanish, Gulart, Agus Nidori. It's Malam Nidori, Mar Anam. Shin Gamak, Niscum Gulart, big review agum, Law Egan. Agus Niach who make Fuidara Nish Knuckle Shock Creek na. Okay, Shin Martog. Kerkler. Whirlpool. Whirlpool. What's going to be whirlwind? No, tornado. Shade on she and will. Rutkusulesh. Whirlpool. Gurnon. No, Pel Suruk. So Gurnon. Okay. Tashid Ganamak. Gurmaga Jordan. Whirlpool. Gurnon. If the defending Pokemon has energy cards. Maw has any energy cards. Maw Ain. Cártaí. Fuinev. Kangalta. Lesh on Pokemon Cousins. Rounding Kian One Dove August. Oh, sorry. Okay. If the defending Pokemon has any energy cards, Malta Ain Cártaí Fuinev Kangalta Lesh on Pokemon Cousins, choose one of them and discard it. Rounding Kenwan Dove August Ka Uits A. Right, so Laga Fair Bonus Nil Rudder B Elu Endo Tree. An adept swimmer at both the front crawl and breaststroke. Eh? Easily overtakes the best human swimmer. Okay. An adept swimmer. Snovahor
adept sin skillful rud so the Ilta. No, Sholta. Ilta. Sholta is a feckin' sé. Sin é, yeah. The Sholta, sin é. Caglar. Sholta shell, I guess. So, Snavahor Sholta. On front crawl and breaststroke. Neil Clugum. Agus rinne mé wrong in a snov I Gaeilge freshen. Becorgum bhí sé trí bearlan nach raibh sé níor na múntóirí múna. An will na terma folklore punkaí. Front crawl. Oh, Neil sé an seo. Fundament. Show risky search murder. Breaststroke. Yeah. Oh, shit. Caglar, the shin. Tá sé tá breaststroke out like Neil on front crawl. Neil is come on sé rotáv so no nor lerin Pokémon Gaeilge then she darmid na snáthe. Easily overtakes the best human swimmers. Clue if we overtake. Okay. Te Hartle. Huishi Haram. Easily overtakes the best human swimmers. Tainche Har na Snova. A well on Cardigum Snova Hor swimmer. Snovor Bjognok. Snovor. August and Ulra Snovori. Na Snovori Dana is fair. Anjay Har na Snovori Dana is far. Funny. God damn it, show. Show. Okay, Gaeilge a hand sé Har na Snovori Dana is far down. An clutching sé sin Carglor Gaeilge a tan sé tan no ham let's go tan sé Har na Snovori Dana is far down.
Overtake. Squeeze. Aaron hit. Yeah. Calculation. Akkur. Level. Dada Oct. Iver Shaska Do. Akkur. Kikianella. Sin for Calculor. So tá an Raichu a gum ach níl sé creek now. Alright, so agility achliots. Sin Calculor. Calculor. Flip a coin. Cá down. Moss Kiane. If heads, Moss Kiane. During your opponent's turn, Re Bauta do Kayla Korak. Kayla Korak, no opponent. Re Bauta do Kayla Korak, comma. Prevent all effects of attacks, including damage done to Raichu. So raw Kasula Shin a gum again. Or she might send a fan flask. Prevent all effects of attacks. Calculor. Prevent Cur Kial Air. All effects of attacks. Kial Air. And Affucti Unsaha. Including damage, Demoshta San Orif done to Raichu. Diraha Air Raichu. So, agility, Ocliact. Flip a coin, cop bound. If heads, Moss Kiane. During your opponent's next turn, Iri Bauta de Kayla Korak. Next. No fucking next. Iri. On Kid Bauta Ella Ect Kayla Korak. Prevent all effects of attacks. Kirkial or Ain. Effecti Unsiha, including damage, Demosha Sonoriv, done to Raichu, Dira Air Raichu. So Hando Tree Kahar, Hando Tree Kar, Carolina, Shinkar Corp. Anish. Thunder, Turnok. Flip a coin, again. Cop down. Tails, Raichu does 30 damage to itself. Moss, crit, A. Danon, Raichu does 30 damage to itself. Danon, Raichu, Trucka, Moshta, Do, Fane. So tá Nalaga bonus agus Elu Danta Shingama.
Heather and Will. Kate on Seanish. Dinner Erbe. Its long tail serves as a ground to protect itself from its own high voltage power. Zoiter arable fada maar ground. Strong talvaha. Strong Holivahe. To protect itself from its own high voltage power. Trying to talk about con. Cousin a vein on cooked high voltage. Ord voltus. No, ord voltage, you know. Ord voltage. Oh. Level Dahud. Never fish it. Oh, got her in it. Oops. Okay, Canella. Venusaur. Venusaur. Calculor. August if loading shit. Oh, Inosaur. Inonsaur. An te a cheap suas na anamnica seo. Ní dúirt sé nó sí é. Ní bharú na fóca seo a ábhar. Beach siad níos éasca le rá. Calculor. Céad PS. Seed Pokemon. Shieldsa? Kind of tissue gonna do. Blah blah blah. Shieldsa. Becker Shin.
Okay, tá focail dermata go manis. Glór. Okay. Nish, ní tuige mé sin Pokémon Power Energy Trans. Ceapan de seo géartha ó Energy Transfer stoi níl éon míú a buineann leis na focail sin Energy Trans. As often as you like during your turn, before you may take one grass energy card, touch one of your Pokemon, attach it to a different one. Yeah, Shinei. So, cooked Poke. Shinei an Tishel Viorum an Tishel Gynaduct Pokemon a Croho. Shinei. So, it's doiger transfer all shin. Aistriú. Glór. Aistriú. Fuiniv? No, Fuiniv. Fuiniv is done. Fuiniv. Or as often as you like. Cominic August is mean that. During your turn, rid about the fail. Before your attack, riv the on C. You may take one energy card. Is Fader that's court oh Garmaga Kevin. Okay. You may take one grass energy card. It's fatal that court Fuiniv. G line. Attach to one of your Pokemon and attach it to a different one. Oh, to the Gramadok are also going to well. Don't see. A one. Okay. Boga. Oh. The. So we will. Shavu and Shin. Will. Go count Ella. Alright, you may take one grass energy card, attach to one of your Pokemon, attach it to a different one. It's fair that Fuiniv, fair a one, Bugga, Okiana one to the Pokemon, the Kianella. This power can't be used, Venusaur, blah blah blah. Okay, tá on Lína sin fád go ní féidir sin é an seo. Bhain le Alex oh níl an call sin is Venusaur sin é. So
Uh, so, I guess it's Lena Catinte sin. This power can't be used if Venusaur is asleep, confused, or paralyzed. Ní féidir an cúig seo úsáid má tá codlachtach Marvel paralyzed not tá sleep, confused, or paralyzed. Oh, níl trúalú an seo poison. Oh, paralysh air Venusaur. Air. Question is good. Carclor, maar like beam hana féin úsáid mé gá. A sin cosúla mar gá gréine. This got an bhfuil focail mála haig solar. Seachas gréine a bháin. No, ó sin má tá Green mar prefix an. Let's go. An bhfuil focail níos fearr tá gá a gom ach céir king beam line of sight laser Leas green Leas. Lace. Leas cosúla lasers dó ach it's mála mé sin Leas. Green, yeah. Kevin, dúirt folklore punkaí an Rocana. So green lace mar seo leis an hyphen ach no green lace. Yeah, sense shape of shit. Green lace. It's mála mar sin. Carclar. So Naga. No, Tina, bonus, rudder bit, Ailu, Hana dope. Okay. This plant blooms when absorbing solar energy. Bloom. So in Osclean shape Bloid. Carclar. So Blohian on Planda Shaw. Blohian on Planda Shaw August absorb. I want to fuck the show. Information about be influenced by. Oh, Carclar. She didn't want egg. Sui. Fuiniv Grana. This plant blooms when it is absorbing solar energy. Blohian on Planda Shaw Ogzeg Suig Fuiniv Grana. I shouldn't care. Suig. Suig. Sue. Sui. So Vian nos Nahola or Sui. Suig. Blohian on Planda Shaw Ogzeg Suig Fuiniv Grana.
It stays on the move to seek sunlight. Blochí an cad dúirt mé. Oh. Oh, cadtá siúil. Tá Bhíarna tá sé níos beag má suíomh féin ná atá a gutsa. Tá sé deacar le éiscint má suíomh féin. It stays on the move to seek sunlight. Right, this is going been sé gcónaí bugga nó like on the move. Almost frása a going an seo. Móthir búla bóthir. Well, ní úsáideann an Venusaur bóthir. Se an áiríre tá sé onas gur féidir le daine é eiscint tá píosa ó bháin do mo chlór is plódathe suas like an foiineog YouTube tá sé sais níos beaga ma suí féin. He likes to be on the move. It's not a bit Ericus. Ah, okay. A bit Ericus. So it stays on the move to seek sunlight. Being sé only Ericus to seek sunlight. Con Ericus á lurg na gréine. Sin ceart. No an gríon ach na gréine solas na gréine. Má taken tú. Á lurg solas na gréine. There. Bíonn sé I gcónaí ar cos á lurg solas na gréine. Alright, so level Shask shocked ever a tree. Shin on Venusaur. Oops. Garcolor. Kate Canilla. Zapdos. Garcolor Costalk going. So Shaw Bacorda Minogme Shaw Shaw posted into our Reddit blin ago hin I go mail sock de cam Darn sé blin a bháin sé beag nach á blin rinne din ag an aistriú na animnica Pokémon ar fad go Gaeilge. Bhí cúpla bhí nuacht faoi ar cúpla suíomh like gaming faoi a seo ní úsá din ar bith go dtí inis. So tá Zapdos uing. Zapdos. Scrodos. Let's go. Bhla mé seo eiscinis tá míú ann an seo like chud is mó dóibh. Scrodos. Scrus agus dos. Sin é? Scrus. Scrodos. Calor. Calor. Clarnish.
So sinné nócha pointe sa bhóta agus tá sin picú má is mála mé sin. I'll just check all there. Okay, calculator. So, electric Pokemon. So, Pokemon Electric. Lisagam an sin an tiisiil gine do ceart ach ceapan sé sin fad cuaig agus trí Bíocha an cluiche Pokemon ní mar ré is í nu sean cluiche na cínas fearlam sa fámas is dog cad atá siú go céad is sé ag punt sin níor sin ar gom ach seachas airgid úsáidtar punt like meoch and freshen cosúla pounds a deirtar as goga as béla. Good. So Thunder sin Turnach. There, flip a coin. Cop down. If tails, Moss crit 8. Zapdos does 30 damage to itself. Danon Scrodos Trucka Demoshta Donady on Cad a captain to chat and will Scrodos Ferinch Canuck na Baninch Canuck. Ein túm sa chat. Tá anna chuid fair. Calcular. Trucka de máiste do féin. Nes gom an bhfuil mé lorig conspóid ag déanamh rawa like an gnéis de gach Pokemon. Got the Latin in there. Oh, sin just got the Latin, so it's French can okay. You're risk commission. Yeah. Tá an Gaeilge eilanta gom sa skull go techniúil ach níos na clasanna na rangana gramadach. Níos rudder rifuin gramadach. Tá eisceachtaí an calcular. Thunderbolts. Tá is gom tá frás an de sin. Thunderbolts. Thunderbolt. Chuir hintry. It's one chuir hintry. Snake chuir. That's gum. Oh. Calcular. Thunderbolt, Claritin Tree. Discard all. I'll find them out. Ginny's fair. Discard all energy cards attached to Zapdos in order to use his attack. Calcular. Caught Gawk Corta Fuinev Kangleta Le Scrodos Con Iach Os on sea shot. Agus Céad oh Mila. So tá cópleabhar agam
like Frosty úsáid an mar fad le haig in order to use this attack úsáidm chun íoch as an ionsaí seo. Ceapan tá sé níos fearr ná chun an ionsaí seo úsáid tá sé sais lein crack as taken tú. Gaclar an bónus so si an troda an seo Luja Trucka Ailu Indo Tree a legendary bird Pokemon. So Pokemon and Miholeachta. So well let's come and Tishel Ginnoduck or Aeon. Ugh, fun I mean Aeon, Kakalor. Miholeachta so oh sure. So Miholeachta so mythical. No legendary and well Finchgaleachta Finchgaleach níl fuama as Callúil Bader. Let's go mythical Miotasuk. Sin níos fearr fós. Tommy Tort for your Slán Kevin. Fan Slán. Tommy Tort for your tus nach lewer hor líofa mé. Tá cúpla cortaí tá na tríocht anna fada. Súla an seo. Féach is lewer é sin, is orscéil é sin. Is mar sin nílam sós de cortaí anna fada scríb. Mar sin tá miotasach níos fearr nó Finchgaleachta. Beag an corta ar fad plódathe litir agus Finchgaleachta úsáid agam. Pokemon Aeon Miotasuk, sin Carcler. Legendary bird Pokemon, said to appear from clouds while wielding enormous lightning bolts. Carcler, Lena knew it. Derter go Tagan sé os clouds nail no nail tuis gom tuska scamal dorica duark is nail a derter scamal the nail August nailta he appears from cloud Tangshe as I will tar and Breaker's fair appear become visible how many fair oh okay they're on Suv tar freshen Tangshe as nailta August a wielding enormous lightning bolts. But while as a cahav Claire Tintry. Yeah, as a cahav the Blanc. Heckler. Well, fuckler. Wield. Bartig.
agus ag Bartic ag cathab ag Bartic. Pokémon aon miotach. Deirtar tágann sé as néalta agus é ag cathab splanc tintrí. Deirtar tágann sé as néalta agus é ag Bartic splanc tintrí. Cathab níos fearr. Level 64 iwwer cé dá chuig. Acor. Má tá aine ag brathnú ar chat le déanaí tá ag críicnú ag 10 clog. On a school is good. Ciclúir. Sin críicne cé ceanile nó. Beedrill. Ciclúir. Back. Beach drill. Ciclúir. Sin sin céim a dó. Tágann sé ó Cocoona deirtar Cocoon. Tá picture gom. Anadas. Alright, show my togum. 8 pointe sa volta. Poison Bee Pokemon. Pokemon Yaka Nive. Sin Biaka le A. Gacor. Part A Scarduce. 3 Trucka X. Dahud. Tina. Trid. Luda Trucka. Let's run a bit. Gacor. Twin Needle. Neither cut. Comes dirt or needle. Well, le beach is Calag. Atá gceist nach bhfuil. Sting. Sting of insect, you know. Okay, Is do níl an focail sting atá a gceist nó needle ar snóhad. Snáhad. Circular. Twin is a cúpla. La cúpla. Yeah, sinna cúpla. It's cúplaid. Ach níl prefix an. No, better. Dubla.
Neil prefix animal. Can't make grave prefix to the double hyphen. No, just see the Shane Goss no. Níl sásta sin ná dúbalta tuí mé arás chuig. Flip 2 coins. Cá gá bound. This attack does 3 damage times number of heads. Déanann an ionsaí seo. Sin is bhfuil sin an frása sin ró ada. Déanann an ionsaí seo bla damáiste. Tá sé is lína ceotalcha. Damáiste. Déanann an ionsaí seo. Okay. This attack does 30 damage times the number of head. Déanann an ionsaí seo tríocha damáiste as gach bound hitan ceann. An léir sin cá gá bound déanann an ionsaí seo tríocha damáiste as gach bound hitan ceann. Poison sting. Gaeilge nive. Flip a coin. Cough down. If heads, moss, ceann é. Tá cad é an focail tráú. Ach, níos I'm gonna say a aistriú. Tráú, cacla. Trúlú. Come, let's go. Trúlú. Oh, sin é. Tá bhíon frása sin ceotalach freisin tá trúlú anis. Mar sin tágan trúlú if the defending Pokemon is now poison. Copper. Moss County, tágan trúlú on Pokemon Cousins. Cackler. Shinate flies at high speed, attacks using the large venomous stingers. Cackler. This gum to Etels of Slayer Shin on will bring her Ella. Oh, no. Where's the Etel? No. Clear. Speed, high speed. And she at high speed, air loose, Lasrock. Okay, and attacks using unseen. She and a Gaeilge attacks using large venomous stingers. Unseen shield and a Gaeilge more niva
Okay. Foreleg and tail. Foreleg. Cos tusig. Carclor. Agus a arable. Tail. Oh, will make literally in carrot. Arable. Carclor. Arable. Arable. Rubble. Drubble. Rubble. Rubble. Drubble. Arable. Arable. Sin mar dort ma moon tori domsa. I can't the moon a boo. Level. Truckado. Ever coidig. Captain Tom Anish. Kato and Shaw, well, Anya and Shaw, Neil. Oh, twice I'm taught a pictory rag on like the Cártaí nua. To de pictor a forme riv a hostig on Stropio. Ní rinne mé kuntas ach a cébéad tá déanta gom ach bhí mé ghlacha go cricnóg mé de Cártaí I ri an Stropio. Nor frica mé Pidgeotto sin an Cárta déirnach sin mar táis gom cévéad Dragonair Dog Trio Kekler Electabuzz agus Electrode oh Neil ceap me raibh timp seach nó og déanta gom chord Neil cuaig beidir Tom níos mal no ceap me Glor Shin Grand Fan na méid tá piece of Lucas I made a want whoop. Ten sé sin tá mar fan. Tá arm tab amháin a bheith oscailte nó nóair té mar ascaíonn síon sin. Ní beag ní cuairde dóigh sé. Carcler. Sin so Dragonair. Dragonair. Féachair sin.
Táim sé as ó ceir. So níor aontaigh mé leis is seo. Ar an leathanach seo le haig dratini déireann sé dragon beag. Ach híos an seo tá duine éigean duine éigean ní chunaí mé ach dúir sé in áit dragon beag. Is animal fáach é sin dragon beag. Tá dragonín. So sin an animal úsáid mé dragonín. Ceir. Dragonair is Pokémon céim a héan é evolóidin ó dragonín. Got my leis skill. Ceir. Inis. So Dragonair Octo pointe sa bháilte nó sláinte got my leis skill agus cáil sé Dragonair. Ná gúil sé sin blá. Sin me Lucasade. Chuig mé an siopa alcohol. Ní ceadí tar ach gá daoine taobhaisteigh I gceamháin. Gus mar sin bhí lína daoine taobh amach an doras níor mé sásta an fannacht taobh muid de áfaí. Gus mar sin níl agam le hol ach Lucasade agus isce. Mar fear box nach bhfuil so dragon Pokémon dragon is no bhfuil oops dragon Ceir. Ní ceart gom féice sin Pokémon dragon Fad tríide sé uach le lecha tar éis se chuirdaí mé seo tríide tríthe agus an Urla óin early gá early inches ceapam Nes gom fa agus le fád agus meáchan sin éascach nes go tríthe agus early Téann sé asma intin a gom nes gom tro a sé punt Ceir CCC Sean apart éasca Trocha X fithe P agus híndó Ceir sin apart éasca. So slam tá búil tá bhí focail agam an seachtain seo seáte slam dúir le ceir pláb rapáil ní mála man focail sin rapáil pláb sé plab Plob. 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 An bhfuil focail eile má kick hit ceir Lask Lask. sin níos fearr
Slam. Losk. Flip 2 coins. Ka. Ga. Bound. This attack does 30 damage times the number of heads. Okay, right. You know what? Danon on unsee shaw truck at the most. Dan trucka the most. The gawk. Call it Dortman, and I'm Darnach. Ashan Scrodos. Oh, new shit. Can't have gum. Right, you. Oh, I've my armor cut. Can't have gum. Oh, back drill, should I? Then on the show, truck at the most of Cockbound hits an air count. Hits an air count, should I? On Togan Air Shavu. Oh, Shina and Kesh, not cool. Need Togan shape? No. That's a gum. Yeah. Gagler. Call go bound. Then truck and wash that. Os Gokbound hits an air count. Shin avad nis simply as nis aska no. Danon on unsee show truck at the most lahai Gokbound hits an air count. Captain to Shin avad nis fair. Gagler. Hyper beam. So cutters Luos. Cutter you can see the laser. Beam. Line of light laser. Leas. Gagler. Leas. The Alakazam v Ga. So it's better about Leas Marvel and these fair. Oh, run away down with their shit. Ala ta shit the truer nos berla. Alakazam shit these fair. Chlor. So hyper. Neil Shannon. Neil on focal hyper. No, on prefix hyper. Hipper. Nilsugum is hyperconjugation is terma gramiachta ní mála mé sin like super sore úsátar well níl aon unsaí a Pokémon darbanam super beam Sorleas. Gorta tá. Captain Shane, is focal size loider tá sé géir tá sé éasca le rá. Captain Shane an focal nach cool. But cordon notí faoi gach unsí na adam na cinna hunsí go léir. Táis go man is beg the court eile le hyperbeam air agus beg anum glán de friúil a gom.
an sin agus big achran idir na gá chortaí. Calcular. Hyper Beam. Soar Leos. If the defending Pokemon has any energy cards, mátá any energy, mátá ein cárta okay, mátá ein cárta foine ceangailte leis an Pokemon cosint. Rannig ceann amháin dóibh agus cáút é. Tá aon foiinemh ceangailte leis an Pokemon cosint. Rannig ceann amháin dóibh agus cáút é. Carolina, trí lína an sin. Ach féic ar an spás idir in a focail sé. It's coming on. Tá an Pokemon bonúsach a gom an seo. Féic ar sin. Inis. Agus fiche nóméid fáca inis. A mystical Pokemon that exudes a gentle aura. Pokemon Mewtwo. Exude. Níl clue agam ar sin. Exude. Tá lán de níl focail around. Mystical Pokemon exudes a gentle aura. Do aura. Mahu. Yo. Pokemon Mewtwo. Tá lán de Mahu. Suave, gentle. Well, it's suave, peaceful. Oh, fucking these fair. Bug. Soft, gentle. Save. Save? Shave. Oh, shave. Come on, let's scale. Shave. 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 Sin is fair. Lán de Mahu. Shave. Has the ability to change climate conditions. Tá sí able to on I'm sure the climate aeroids. Sin is fair. Pokemon Mewtwo atá lán de Mahu Shave. Tá sí ábalta an aeroid a ahrú. Phil, truck a tree. Iver, Kate is dahad hooked. Ish, fucking me. On will looked fake a gum.
Didn't want to good. An té atá brand newer. There's Doug Trio. Dig a dig, trio. Gachlor, so cad é Doug Trio. Tuckle Tree. Cacalor. So Tuckalog agus Tuckle Tree. It's Pokemon came a hand. If loading Tuckalog. Where? So Chocto. Parieska, FFF, Dahud, Chocto, Lagafair, Bonhus, on Electricus, Trucka, Elu, Do. Gagler. Dig a dig, trio. Is dóilm gur tuckle é mole onsgur sin is an anime fecin sin ish Peacon Caclar níl Caclar so mole Pokemon Peacon Quechon. Fad. Do agus cat. Tá sé darmte go mar ríis. Lithe. Imime. Seaca trí punt gaclar. Slash Sean Rod scanner faoi an digladogs Doug Trio gur féidir ansaí cosúla slash helm bhfuil claws mór taobh than talamh acu Ecuador slash gear is dói well cut especially with violence figured cut especially with violence. Ooh. It's gar Janae gar earthquake bug a tal of them well critaloon sin in bodny's fair tuckled digging sin gur maga trina conna sa tá tú an bhfuil tú dá as mi hour leis an orú dín glasir freisin so earthquake crit Taloon the ladron gachtain na leanta shit beg una earth ach Neil seo rud a déantar de gná barlam a bheits up sa pub ach tá ladrán arm so seo mar táirsúla go manis okay Critaloon does 10 damage to each of your own bench Pokemon then demolish the
gach ceann de Pokémon féin do bhíonn se. Does 10 damage to each of your own bench Pokemon. Then dead monster the gach the gach Pokémon do bhíonn se féin. Sin níos fearr. Don't apply weakness and resistance for bench Pokemon. Calculator. No. Cur. Laga. No. Moonfus. Fine. Do. Pokemon. Na. Vinci. Bench. Vinci. Kare. Na. Vinci. Calculate. Beidir don ceart agus. Danter. Yeah, sin níos fearr. Danter dead the most though. Don ceart go, yeah. Sin fágháil I déanamh srupio. Níl skillana ahrú a gom. Tá Gaeilge éigean a gom ach níl ní san ólaí mé ar chur ar bit. Níl gom ach Lucas éid leol. Cúig mé go dtí an siopa alcohol níos lua agus ní cead ítarach Bert isteach sa siopa ag am amháin. So bhí lína taobh muid an doras den tíine sa srá níl masásta fannach taobh amach de off-license. Diagrit Carante X. If you look in the right places, you might find that lots of people care about Irish. But fáilte isteach. Útar mé ach níl cachra ar las go. Oh, mahu. Anna wa. Calculator. No chuir laga, no blúmfas, if I the Pokemon Erna Vinci. Calculator. So, inish tá a team of Diglett triplets. It triggers huge earthquakes by burrowing 60 miles underground. Calculator. Furin of Diglett triplets. This is going to like Pokemon úsáidtear truer no tree. So tá Tuckalog. Furin the tree Tuckalog. No, come let's go. Truckaloig an Ulra. It triggers huge earthquakes. Italian. Well, yeah. Well, sure. A lot of people care. There are others that very aggressively don't care, if that makes sense. Some people there are the occasional person who's very hostile to the Irish language. They're rare to come across in real life. Yeah, if you search around, there are people who make a lot more coherent
internet content than me in Irish. Úsáidtear an iver uan ar tamid ag chomh tá sé at. Iver uha Caglar. Fern the treat tuckalog. Tree bhfuil focail ar triplet. Trírin. Tririni. Caglar. Triplets a dúirt sé so. Fuair the Tririni tuckalog. Triggers huge earthquakes by trigger. Focail a haig literally, you know. Caglar. So, cad é sin. Tionscan. Túnscoin. Caglar. Tionscan. Tionscan. Túnscoin. Tionscan. Ní cool me a focail sin riamh. She Tionscan siad crithí talún. Yeah, well, I suppose I'm not the best example of how it's supposed to sound, but you know, do my best. Tionscan siad crithí talún. It triggers huge earthquakes. Tionscan siad crithí talún by burrowing 60 miles underground. By cutting a focus for like by August egg August egg burrow. Neil, I'm swing over trigger earthquakes by just Dirk on focal by Let's go on úsáid on construction soon. Tuns gonna siad crithí talún agus iad ag dúirtú ag tuckalt. Let's go. Is it míle no mílte? Míle, oh? Míle mílte. Oh, mílte an olra, caglar. Agus iad ag tuckalt. Let's go míle. Faoin talamh sto caglar. Level. Truckish sé. Ever chuige hain. Sin é tuckle tree. Dig, trio. Cé cean eile. Electables, caglar. Níos gom an connectú seo hana féin. So, hart gá bliain ó hin bhí an post seo Reddit bhí duine aigen rinne ahrú na animnacha fad le haig na céad cégus na céad is chuige hain Pokémon sa céad céim the Pokémon. So seoid na animnacha gléir go háire atám ag úsáid na animnacha seo tá cúpla ceann a athraigh mé tá fuam uafás agus cúpla ceann de seo ach go háir tá siad an bháil seo mar tá úsáid agam. So inis tá electables. Yeah, sin mar ceap mé an cótext. So Pokémon bonusach their turn seo. Electabuzz Chrononchus.
Anna Marvel caught on Bam Sna Animnica show. Chronicles. Colosseum show. Colosseum. Electricus August Chronon. Gekler. Chronon Buzz. Gekler. Chrononicus. So, Gekler. So, what's it? Yeah. Electabuzz. Gekler. So, Shakto. Winter. Sancha. Pokemon. Electric. Fudge. Tree. August. Shocked. Miocon. Jessica Shea. Punt. So. LLC. Sean Part Eska. De. Trucka. Truja. Do. Thunder Shock. I can't remember if kind of gum leis an Pikachu. No crit Tarny. Oh, fan of Corga Clo Loider. I'm gonna shot. Town Turnock. And Shinna. Almost Shinna on Fuckle Kana. Thunder Wave. Oh, Town na down to Shinna. Town. Calculate. So like in Pikachu is crit no jolt. So it's, calculate. So shock. Cod a shock. Electricity. Turing. Oh, small mission. Turing Turnock. No, Shin on Litru, Carrot, Thunder, Turnock, Guineduck, Turney. Oh, Shinny's fair. Turing Turney. Calculate. So, flip a coin. Cop bound. If heads. Moss. Kian A. The defending Pokemon is now paralyzed. So, it's Fatal Raw, Tá Paralysh Air on Pokemon at Cousins. Anish. Hawk. It's Lena Kyoto Keishin. So, in Ochin, Darimshin ish. Togan. Paralysh Air on Pokemon accustomed to defending Pokemon. This is going to one of the true card. Tom Coplower going from the made Paralysh. No, yep. Paralysh. Togan Paralysh Air on Pokemon. So paralyzes the Pokemon. Calculate. Kade. Fuck, it was automated the high punch. Shin special punch. Dorn special to. Calculate. August. Litter more and show. Calculate. Dorn Turney. Flip a coin, cop out. If heads is tactics to the okay, Moss, Kian A. Obtain Shabu and Shin. Kian no Kian.
ceanna déantar trocha damáiste agus de damáiste eile más crit. So, okay, if heads is attack does 30 damage plus 10 more damage. Más ceanna déantar trocha damáiste agus dead damáiste eile. If tails, más crit. This attack does 30 damage. Déantar trocha damáiste agus déantar dead damáiste do Chrononicus. This is going from Adam Shin. Chrononicus. Normally found near power plants. Marin sheet. Gerdo. Power plants. Oops. Power plants. Station cooked. Simply. Station cooked. De gna. Normally found near power plants. Marshid Ger. Station cooked. De gna. Okay, it can wander away. Warranty. Fine. Darren Lena, sure. Warranty. Wander. Then she'd expash Torach. Almost splash Torach and a fuck a carrot. Can't go well. Expash Torach to wandering. And now. Well, child's mischief and devilments. Cackler. Ten sheed, egg, splash Torach. Oh, Shima Phaeton. Yeah. Phaeton, she'd smash toward. Yeah, enough. And cause major blackouts in cities. Blackouts. Okay. Cause major blackouts in cities. August. Electricus na Caraca Scrissa. It can wander away and cause major blackouts in cities. Feden Sheed Spash Torque the Yenav August Electricus na Caraca Scrissa. And it's going to be na Caraca. Cain car, ein car ar fad. Níl an car a gist. Agus Electricus. I brian sé ach níl sa go mé sásta leis. Agus
Electricus ascrisa e gahar. And, ruin, destroy the electricity in cities. Let's go. Level. Let's go on Cártaí sin on Gramadach cé de fithe cuaig. Gur má go trína. An das. Céad Pokémon eile. Electrode. Catog on the show. Whoa. Electresk. Electresk agus Evelodin o Voltaire. Voltaire. Claire. Octo Pinta Sanche. Van de meid L. Van de part Eske. Trudge. Kijk waar. Ball Pokémon. Pokemon Leroja. Fod. Tree August. Handek. Yokan. Okay, it's a dot of shocked. Punts. Heckler. Fecum sin is cut a cap new version. So, Tá an Frása sin Pokemon Power. So, le haigen Frása sin bhí orm an tiisiil Ginneadach don focail Pokemon a crothú. So, leabhar am cut a cap new cuacht Pokemon. Sin mar tá sin mar croí mé Pokemon Power cuacht Pokemon. Céin declension buinean le an focail Pokemon. No, let's go. Caclar. Buzzap. Well, yeah, níl sin. Caclar. So, Buzz no Chronon. Zap. Burst of energy, zap. Ain't seen it, catch my. I don't know. Can't just zap. So Dordon, Chronon. Oh, neat. See, it's go focail bear le chur le céile sin níl Caclar. In áit Buzzap níl focail ghfuil go mála ag sin. So in áit é sin Soar Zap. So you can see le Super Zap. Tá úsáid an prefix Soar an elmar fád le ruí mar sin ar bhí Hyper Beam agus bhí sé cosú le Super Beam. Soar Leos. There you go. At any time during your turn. Anytime during your turn. Like, bhí an Frása seo gom river seo. Éine agus is míon leat.
Comininic agus is me sin sin. Einam I ri. Anytime during your turn. Einam rit do. About the fame. Before your attack, riv do. Let's see. You may knock out Electrode. Is Fader Electrisk kind of Laga Amok. Knockout Laga Amok. Oh, god darn shit on my coplower. Fun I made. Knockout tá sé gom an seo. Ní sin seo ceam sé Laga Amok. Sin é nach bhfuil knockout Laga Amok sin é. Fader Electrisk, Laga Amok agus. Hey, okay, you can knock out Electrode and attach it to one of your other Pokemon. Agus é can go le one of your other Pokemon. Le can one the Pokemon Ella. If you do, most danger. Choose a type of energy. Raunig, Cutting, fuck this far. Type. Sure. Kinel. Raunig, Kinel, Fwynnydd. Okay, Electrode is now an energy card. Okay, it's a shot on a Otta. Say Electrisk. Corta Fwynnydd Anish Inot instead of a Pokemon. Inot Pokemon. That provides 2 energy of that type. That provides 2 energies. Hogan, Gaw, Fwynnydd, then Canale. Shit. This power can't be used. Electrode is blah blah blah. Sean Froza Canna a Reach. Agus a Reach. Oh, tá sé róada. Is orscéile. Fécar sin. Tá leabhar agam. Tá leabhar agam an córta sin. Heckler. So tá so is cum leis fríon Trulú. Oh, tá sin bhádró beag. Tá mé sin a ceartú níos déanaí. Tá sé dul anna déanaí inis seo é má carta déarnach. Táim imach tar éis sin. Heckler. Electric Shock.
Tirash. Ah. Gurv Magad also brand new or Beg me rash shocked in Ella. Cod Dortmund Show Town Neil Queer Turnock Cod Came Pokemon have gum no made it. Big Chronicles be Turing Shin fuck view him. Yeah, it's fatal lad on Knap subscribe a brewer and shin agus Ciapam Derek YouTube Latin or Tom or to Rodder Shulagam. It's long a full train up. Well, do good Daniel. Neil Cretan go full. Show him a court of Dernock. The Haganiha och Tom Fosen Shaw. Like better dead no made Ella. So it's on the Fosig Ahru, the Dani Kakler. So electric shock. Turing electric. Okay, flip a coin, call bound. If tails moss crit A. Electro does 10 damage to itself. Denter de Demoshta do Electresque. Kempton on Tola Daniel is fatal meg Dera on Shro tour on Grand Tour at Horto Tree na Corti Galera to Ahra gum. So Captain Big Shay Mies Farn on Process Mel con Gockrad Ahru. Okay. It stores electrical energy under a very high pressure. Store. Collect the okay, so store oil. The Malameo shouldn't attain fuck down. Store oil. There. Fuinuv. Electrical energy. Fuinuv electric. Under very high pressure. Fui. On a brew. It often explodes with little or no provocation. Is Minik go Flaskin Flaskin Shay. Oh, good. Is Turin Shagum to sé Tavagtuk Gwil Nis Mo Ruddy or Foil Con on Gaeilge Ewlam Shakas Stad area of so Shin Clihi Osgailge Lewer Osgailge Radio no Podcrela Osgailge Ruddy Ksula Shin so Can't wish it Tavagtuk Gwil Clihi Ksula Shaw Airfoil Osgailge Nilsagum and will Kaidon Ma inti agus Misha Gahru och Neil Tin Eller be Native Ishaw so Kakular it often explodes with little or no provocation. Is Minik go flask and shay little or no Toiskum with frozen like shit.
to make a little difference. The calculator. Okay. With little or no propagation. You often suppose with little or no propagation. Is minic go fleis gan sé gan cúis aigen n1. Gal má leiscéal. Calculator. So it stores electrical energy under very high pressure. It often explodes with little or no provocation. Déanann sé stóráil fuin of electric faoi an bhrú. Is minic go phléascann sé gan an cúis aigen. Ceann sé calculator. Ag deir an próisis nóirtána na céatan an na Cártaí sa balocán seo déanta gom. Táim chun dul agus rudí a ceartú big frázna agsúla úsáide intí atá difriúil a córta bháim sinna ceartú. Agus féidir an rudí mar seo tá leabhar ar fád scríbte an córta seo sé a bháda céimhé tá seo 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 seo ó ceacuir so lína bháin eile ach lei sé go bra ceacuir so sin mar córta dearnach so taispána méid inis so tháinig na animnacha an cuid is mód na animnacha an seo as an post seo ar Reddit ó coméals 8 agus dói scríbh in éigen ar seo anam gailge le gach Pokémon ach go bháin Pikachu agus Raichu agus Alakazam ceann de cúpla ceann lei sin nach aithrig sé ach cuid is mó agus faoin an phríomhpost tá daoine ag mula animnacha eile so cúpla áit tá sé aithre gom dúirt duine sios an seo le Dratini Dragonín so Dragonín úsáid mé an sin in áit dragon beag a bhí an seo sé just níor sé ráhá Ceirclar well so seoid na córta Pokémon Sword and Shield níl switch ago so go háirithe is iad na sean cléthe a bhí agam níl na nua cléthe Pokémon agam áfach ach is gom go hála an vírus níormh mar an am agam le anna chuid cluichí so si mar ach beag déanamid tros ar na Cártaí atá agam so tá na Cártaí foioinmh sa sean nó saon foioinmh go léir agus an foioinmh dá dúbalta tá na Pokémon tréálaí go léir déanta gom ach níl na pictóirí le gach ceanna so tá trodálaí Pokémon tógálaí Pokémon níl na pictóirí sin seán ceanna is fearlam is an sóirpósóid tá pósóid agus sóirpósóid is má sin tasca go sé níos scéir ná an córta as béarla ceam is anam níos fearr an Pokéx no seo an ceann is fearlam tá mar tú ach in áit Bill Liam leis am lá le foioinmh tá Gurseach
ceap me sin an focail crún na haig las ggéirseach sin sais an focail an túisceart le haig cálín. So an fadóg Pokémon níl an focail chu. Céan Pokémon is fear is dói with Tashmani mé dó an cuarta inis de Barda Pokémon Apioig an Tullavoke Brega an Tullavoke is má an bhird cuarta seo de Keklar. So rin the Pokémon Dragonine Dragonair Clefog Cuneunt Mudo. So is dói is Mudo an ceann is fearlá. I measc na Pokémon ar fád ceam sin tá cúpla scanáin amach agus tá Mudo mar character olmhór inti. Let's go tá anna cuid characterization déanta sa scanáin ar fád Mudo agus running mar sin an ceann is fearlá. Tá an Mew Orsa sin is mis ag play cíoch leis dói tá Alakazam ní rah anam nua aige ach tá sé litrathe gom. Well tá Mewtwo Strikes Back ach tá ceann as thart ar 5 bliain ó hin le Mewtwo difriúil. Agus bhí sa scanáin a raibh just part den cartoon nuair arás nuair bhí siad sa Johto bhí sa scanáin le an Mewtwo a raibh Mewtwo Strikes Back. Connig mé an remake cúpla beidir seachtain ó hin. Ní mála mé ceapan tá an beocháin ar fád ní is óid tá an ceol bhí ceol an bhá bhí an remake at so is remake thóg siad amach an ceol a raibh comá leis an céad scanáin agus comá sin tá nílas gom tá na aigen ar na daoine ní féidir le mothacáin a taispáint tá sé cosú le daoine déanta as crain ó aigen tá sé ní málam conas ecin sé. Is CGI má ach níl mothacáin intí. Keklar, so tá Alakazam a gom Tuckletree Fergachta ní málam an anam sin agus tá sé ceir Boracht-chan Scrotus bhí sé aisteach cínta anna aisteach Raichu Pikachu Maitona Electrisk Chrononchus seo an Pikachu Breathló so tein de anam an sin Pikachu le agus de anam agus so más do Breathló é tá chuige de máiste eile a tein leis is má lei sé tá sin anna in aigen lí ein comórtas na Cártaí ní féidir ní féidir dinner bé sin úsáid Torbón Olog Shean Dragon Playascort Nayable ní málam an fógal sin is dói más as chuig am ola mé deirigh mé Neabal ach the kind of moon is Nayable sé Jacker
Ein tí bhí an CGI go bhí sé bhí an stíl an at bhí sé Gúlairt Venusaur Nidorí Backdrill agus sin é na cuairtaí tá anna chuid déanta ach so Tom sios go dtí Electrode sin uff agus tá sí go leir déanta go ceir so tá beidir trí sráidna eile agus tríú ceathar sráidna eile agus beag mé críoitnithe leis ceir go leir so sin mis se críoitnithe le haig an ihe stoi Tom trééis lethúir eile déanta gom nach raibh mé díorthe ar ach sin mar tharlaíonn sé beag mé ráis an ine seo chuain ní látar bille a gom le dul so beag mé fós an seo anna buíoch as gachtain ag teachtasteach ag leabhart sa chat agus ag brath nuair anna das de séisiir goibh an seo gur míl maith goibh as éisteacht beag mé ráis chun an tionscnamh seo ar fád a chríoch nu le ag cúpla seachtain agus beag bailúcán mór gom nóir féidir le gachtain a dul a ráis go dtíonna teachtarnaí so chunig mé réidir ceap ascangar agus réid sa chláir Ceir well ihe má le gachtainna gur mágah as ocht brathnúir agus bheicim se sibh go léir Tásúlagam an seachtain seo gata. Slán go fót.